Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Vozila Sladani, dobrodošli na najnoviji sadržaj na mom kanalu, rubrika koja se zove Svakodnevnica u saobraćaju, odnosno moja svakodnevnica u saobraćaju. Za ljude koji ne znaju, ja se bavim poslom vozača, radim to već nekih 10-12 godina i ovo su neki snimci koje želim da vam prikažem ne po hronološkom redu, nego onako, da kažemo, po jačini prekršaja koje sam prikupio u nekom periodu. Znači imam neku najobičniju autokameru s kojom sam snimao, pa evo hoću da vam pokažem. Znači imamo prvu situaciju, ovdje se vozimo iza čoveka koji polaže vozački, odnosno koji vozi časove, na Košutnjaku se nalazimo i već neko vreme, kao što ste vidjeli, se vozimo iza njega i u ovom momentu jednostavno gospodin u ovom BMW-u ovdje nije više imao živaca i rešio je da iseče čovjeka koji polaže vožnju, odnosno vozi časove, i čovjeka koji nam je išao u susret. To je znači jedna situacija, tako da kažemo, manje više benigna, ali potencijalno opasna. Ovo je znači u istom danu, pogledajte datum 9.7. u istom danu idem ka Mladenovcu, ispred mene se nalazi jedan traktor 533, znači bez kabine, i pogledajte ovo, znači pogledajte koje preticanje, ovo ćemo da pogledamo ponovo. Opšti haos ispred Peugeota, lik uleće bez onako ikakvog blama, znači jedna izuzetno opasna situacija, znači to je onako da kažemo po jačini. Idemo dalje, ovo je isti dan 9.7. vraćam se sada iz Mladenovca, idem preko Žuca i pogledajte ovog čovjeka kako se zaustavio. Ok, radi čovjek dostavu, treba da istovalje, pogledajte gde je on stao, na najgore moguće mesto, pogledajte pred samu krivinu. Gde si stao, legendo? Evo ja bogoradom ovde, bukvalno sam bogoradao jedno 20 sekundi, nisam verovao da je čovjek na sred, odnosno najgore moguće mesto stao, mogo je malo da uđe desno ili levo, ili bukvalno imao je mesto on tu da se parkira. Ovdje Novosađanin, ovdje na crveno, pogledajte, ovdje se nalazimo u Savskoj dole ulici, ja sam silazio sa Gazeli, idem ka Savskoj, vidite tamo s leve strane Beograd na vodi se gradi, Novosađanin čovjek, gornja, desna, dva semafora su za pravo i desno, on je mislio da se njemu otvorilo, sreća pa nema mnogo kamera ovdje na ovom mestu, pa nije neka velika šteta, ali nekoliko puta sam kresnuo sirenu i svi ostali zapravo, pa je čovjek primetio da tu nešto nije u redu i vratio se u rikverc. Idemo dalje, ovo je sada već Novi Sad, pogledajte ovu situaciju, znači ispred mene je neka Dacia, nebitno, vozimo se ovim delom kroz Novi Sad, naravno automobili parkirani s desne strane na sred biciklističke staze, to je standardno u Novom Sadu, i pogledajte, zeleno svetlo ispred mene počinje na treperi, i kao što kaže onaj čovjek iz sekretarijata za saobraćaj, to je znak da počnete da usporavate, ne da ubrzavate. I pogledajte taksistu, šta je uradio, znači iz trake za levo nastavlja pravo, malte ne dvojicu pešaka gazi ispred, znači na najveće crveno moguće čovjek prešao. Ovdje smo sada već u Beogradu, Gazela, znači rak rana grada Beograda. Ja ovdje s desne strane imam ovu traku koju koristim često kada vidim da počne da se zagužava na samoj traci. Nalazimo se ovdje negdje kod Sava centra otprilike, odnosno kod arene, tačnije idemo ka Sava centru. I sad svakako će ispred nas početi da se formira kolona, svi ljudi koji su u Beogradu znaju za to, a i oni koji su tranzitom prolazili ovdje u ovo doba, vidite da je 4.10, znaju da je već ovdje haos ozbiljan. Mada jul mjesec je bio u toku, dakle već su počele sezone godišnjih odmora, tako da nije bila tolika gužva, ovo je super za Beograd u ovo doba. I pogledajte sada s leve strane, vidjet ćete leve strane preko ova dva odbojnika, to je zaustavna traka, koja naravno ne smije da se koristi, tako zove se zaustavna traka, to je veliki no. Međutim, znate kako to u Beogradu, bahato samo maksimalno, i sad svi mi normalni ljudi koji čekamo svoj red, jel tako, i čekamo u koloni i u špicu, gledamo svoje posla naravno i slušamo ovako radio. I pogledajte, ode jedan džip tamo, znači nema veze što mi ostali čekamo, ipak on žuri, njegova posla su bitnija od naših. A onda ode ovaj neki, pa s nekim golfom, evo ga neka Panda ode, i pogledajte ovog belog džipa. Znači ovaj u Pandi ispred, mislim da mu se kosa na glavi podigla kada je vidio ovu narednu situaciju, bukvalno nije verovao šta se dešava. Ovaj u džipu vratno gleda u mobilni telefon i pogledajte, evo ga čika policajac. I sad šta je zanimljivo ovdje, čika policajac staje ispred BMW-a, Panda odlazi i pogledajte BMW-a. Znači on lik kreće da ga obilazi, najupoštenije kao kreće da ga obilazi. Kao dobro, ok, čika policajac je staje ispred mene, ali što sad to znači, mislim ja mogu da ga obiđem, jel tako? Međutim, vratno čika policajac gestikulirao nešto da duže, kuci krenuo se eksadom u glavi, stao sam ispred tebe, hoćeš da me pregaziš. Tako da, evo, ovdje ga je zaustavio i naravno legitimiše ga, i to će biti jedno ono, ne znam koliko, 30.000 kazna, međutim, ovaj u BMW vratno račun na to, ali dobro, ok.
Znači ovo je, kao što rekao, nije po hronološkom redu, ali po jačini prekršaja, ovo je bio ovako ozbiljno jak prekršaj. Znači crveno svetlo, zaustavna traka, sad imamo ovo. Znači ovo je naredna situacija u kojoj već idemo za Novi Sad sada. Ovde se penjemo gore ka Banstolu iz pravca Inđije, idemo starim novosadskim putem. I sad ovde imamo situaciju, pogledajte, znači ovde već uveliko smo zagazili u zabranjeno preticanje, on je završio tu svoje preticanje, dakle ne može da se kaže da je to uradio neposredno pred znak, znači bukvalno je već zagazio dobrih 50-100 metara smo prošli dok je on završio preticanje, ali to nije jedna situacija. On je nastavio da to radi i ja sam ovaj video nazvao Megan divlja. Pogledajte, znači penjamo se ovde gore, skretanje za Čortanovce desno i sad se spuštamo ovdje nizbrdo, znači idemo dalje, eno ga dalje Megan ispred nas, znači imamo sad znak za slobodno preticanje i evo ga ispred nas znak za zabranjeno preticanje, pogledajte. Pogledajte Megan, znači Megan kreće u preticanje, momentalno obilazi preko pune linije, celom dužinom odlazi ispred Audija, ali ja ne znam šta on čovjek mislio da je dobio ovim, znači on je napravio toliko prekršaja ovde da je on bukvalno koliko, evo ga, 15-20, ali bude i 50 metara ispred mene, znači on je napravio još dva jaka prekršaja, međutim gledajte sad ovo, pogledajte sad ovo, on ponovno kreće u preticanje, naravno ovde je sad već dozvoljeno, ali ode čika policajac dole po njega, znači vratno je gledao iz nekog prikreka šta sve ovaj radi, reče sebi, ajde čovječe, nema veze što mi se hladi pasulj, da ja ipak da odreagujem ovde da mi ovog lika kaznimo, ispuštamo se sada dole kod Sremskih Karlovaca, blizu smo, znači mesta i evo ga, znači završena je nizbrdica i sa desne strane čika policajac, vratno seče makazama dozvolu, čupa čoveku uši i otima mu polisu osiguranja i tako dalje, tako da bi to bilo to. Eto, to je nešto što sam prikupio, htio sam da vam prikažem tu jednu novu rubriku, pa ću se truditi da vidim, da postavljam tako neke zanimljive videe, mislim svašta se dešava u toku dana u saobraćaju, ne bih volio da se ponavljam konstantno jer bukvalno nismo normalni generalno u saobraćaju, to je moje mišljenje, znači nevjerovatno šta ljudi rade, pritom rade to ne znam iz kog razloga i sa kojom logikom, znači divljaju, pretiču, a ne dobiju ništa. Jedino gde možete da dobijete u brzini je na autoputu, znači tu ako vozite većom brzinom ćete uštediti, ali vožnja u gradu i ovim prigradskim naseljima i divljanje i ludiranje, to bukvalno nema smisla. Evo dok ja pričam ovo, pogledajte znači ove likove, sad ova moja kamera ima fisheye snimanje, što znači da ovo što vidite je dosta bliže nego što izgleda na kameri i pogledajte gde se ovaj Citroen meni ubacuje, znači on je kao krenuo da pretiče nešto i on je tu sad nešto se ubacio, međutim već posle pa da kažemo kilometar ljudi koji žive u Karlovcima i Novom Sadu znaju da postoji semafor, pa onda ide onaj spori deo tamo dok se penjamo na Petrovaradin, znači ti ljudi ništa ne dobijaju tim preticanjem, samo ugrožavaju sebe i ostale učesnike u saobraćaju. Eto, to je nešto što sam htio da vam prikažem za sada, to je neki novi sadržaj na mom kanalu, pa vi slobodno prokomentarišite kako se to vama dopada, pa ćemo da vidimo vremenski koliko mi treba da napravim neki materijal za naredni video. Eto, to bi bilo to za danas, hvala vam na gledanju, ako vam se sviđa sadržaj, izaberite opciju da vam se sviđa, ako želite da gledate ili da slušate još, izaberite opciju praćenja i upalite sva obaveštenja kako bi vas YouTube obavestio svaki put kada postim novi sadržaj na YouTube-u i to bi bilo to za danas, vidimo se onda naredni put, pozdrav!